bayangkan kalau aku tak main video game ni and aku tengok for the first time and aku actually bayar untuk tengok movie ni, the rating will be way lower. Tapi sebab aku respect Markiplier punya attempt as a YouTuber, tiba-tiba nak buat this movie and visual dia memang cantik, so aku bagilah dia a generous 5 out of 10. Very generous. Kalau aku bayar untuk tengok movie ni and aku tak pernah main video game ni, it would have been a 3 or 4 macam tu. Easily. Okay, so kepada yang kesian pada korang yang tengok movie ni yang langsung tak faham apa yang berlaku, kalau korang don't mind spoiler, this is what it is lah actually. Dunia tu, let's talk about timeline. Dunia ni dah macam zaman-zaman Dune lah, which is the far future. Kau ada manusia dah buat koloni kat multiple planet semua. Manusia dah jadi this intergalactic punya species lah. Tiba-tiba satu hari ada benda yang dipanggil the quiet rapture ni berlaku, which is semua planet yang ada kehidupan, planet-planet tu hilang along with dia punya inhabitants. So, dari mana datang the manusia in the game and in the movies kan? Kenapa dia orang ni tak hilang sekali kan? This is a effed up thing sebab manusia yang tinggal are the ones yang tengah naik spaceship atau tengah dalam space station. Planet semua dah hilang. Planet hilang. Planet and the inhabitants semua hilang. So manusia sekarang dah jadi teramat sangat critically dangerously sedikit. Sebab geng dalam spaceship je and space station, these guys yang still around. Dalam dunia ni ada alien civilization ke apa? Dalam dunia ni dia memang tak pernah tunjuk alien lah sebelum ni. So the orang kata plot of the game tu is that saki-baki manusia yang tinggal dia nak carilah apa jadi ke mana pergi semua umat manusia yang lain kan. So with whatever little resources dia ada, dia spread lagi across the stars untuk try cari manalah tahu planet-planet yang still ada ni, maybe ada sign-sign kehidupan ke apa ke. So diorang jumpa throughout the years 3 bulan. So ada 3 bulan ni kebetulan ada laut. So usually bila ada liquid sea tu makna dia akan ada organic life, maybe. So dia orang pergi siasat lah one of these 3 moons yang ada lautan ni. Yang datangnya cosmic horror dia pasal dia orang boleh tengok komposisi laut tu buat daripada darah. And laut tu memang color merah tau. Tapi kalau kau jumpa lautan yang dibuat pada darah, apa kaitannya dengan humanity punya survival? Tak membantu kita punya mission nak cari mana umat manusia semua kan? Here's the thing. Bila dia research darah tu, dia found out darah tu darah manusia. That's all human blood. So ada 3 bulan yang ada lautan, a sea of human blood. Apa yang tengah berlaku ni? So sebab itulah dia orang rasa saki-baki manusia ni kunci kepada what happened to humanity and maybe how to reverse malapetaka ni, kunci dia ada di dasar lautan darah manusia ni. So barulah kau start tunjuk, kau pergi expedition, kau naik kapal selam yang bernama Iron Lung ni, dia hantar convict lah, jenayah yang memang tak ada harapan ni, hantar pergi suicide mission, kau masuk dalam, ambil gambar tengok apa yang ada dekat dalam tu. So kenapa pula ada banduan? Dia ada another thing yang movie tu pun dia macam tease and orang pening, tapi sebab dia tak establish betul-betul, is that lepas jadi the quiet rapture ni, manusia macam terbahagi kepada beberapa station /puak /ideology. Sebab ada macam certain puak ni, macam Eden tu dia macam it was orang kata like a colony ship lah. So station ni besar. So station ni dikatakan ada the last pokok yang ada dalam seluruh umat manusia ni. So dia jadi civil war sebab pokok tu jadi resource lah, dia je yang still boleh grow makanan. So jadi umat manusia jadi civil war, berperang sama sendiri apa semua. So this is why kau ada this orang yang jadi banduan lah apalah kena tangkap, dipaksa masuklah Iron Lung ni. So dia actually ada banyak macam Dune lah, dia ada macam all these geopolitical punya pergaduhan apa semua yang could have been something interesting kalau ditunjuk properly in the movie, but it's not. So about benda-benda pelik yang jadi di dalam The Ocean of Blood tu, satu benda yang aku kecewa juga is that dia tak tunjuk everything yang ada dalam laut tu as per the video game tau. Sebab kalau kau main video game tu, dalam tu ada lagi banyak benda pelik, and one key thing dia tak letak, dalam tu ada cities tau, dalam laut. Lepas tu ada bandar, ada ruins. So yang tu pun dia tak tunjuk, tak tahu kenapa. Tapi the other thing yang macam dia tak tunjuk specifically, dia just sebut the light. Sebab di dalam Ocean of Blood tu ada cahaya. So dia sebenarnya bukan tengah kejar the monsters in the video game. Dia cuba elak the monsters, tapi kita tengah cuba kejar the light tu to find out what that is. So
this is where kita masuk ke lost territory / fan theory punya territory lah, sebab dia macam tinggalkan benda tu agak ambiguous. Basically, the theory sekarang is that ada a higher being yang reset manusia through this quiet rapture ni. So kalau kau pernah tengok anime Evangelion kan, dia cakap pasal dia tukar balik semua manusia jadi primordial soup tau. Jadi primordial soup untuk restart balik the species, restart balik the civilization. So kita dah terlalu spread out and we're on the brink of collapse. So this higher being ni decide untuk reset gitu. So this is where kau akan cakap, setengah orang kata this is God ke contoh, atau orang kata bukanlah God tapi dia lah, it's a higher being yang God like kan. That's the debate macam at the end of Interstellar macam tu lah, fourth dimension beings ke deities kan, what's going on. So they try to play with those themes lah. Basically kau as a main character in the game tu, apa yang kau nak buat is that kau dah tahu kau akan mati situ, kau tak ada harapan nak lepas lah. So kau just nak keluarkan black box tu, kau nak pass it on to the next guy untuk continue the research and continue find out misteri-misteri pasal lautan darah tu, and maybe the key tu apa jadi pada manusia, can this be reversed. Setakat pengetahuan aku memang tak ada sequel, tapi memang dia ended exactly macam tu lah. Benda yang kau tengok dalam movie tu memang sebiji apa yang berlaku dalam video game, tapi movie 2 jam tak boleh capture semua benda yang berlaku dalam video game. Sebab tu kau kena buat adaptation, bukan replication. So bila kau replicate macam the scenes yang multiplayer ni suka from the video games into a 2-hour movie, and banyak gila benda yang patut contextualize benda tu tak ada in the movie, satu dia jadi pening. So aku rasa they should have adapted, maybe olah sikit to make it work for 2-hour movie format. Kalau kau tak pernah main game ni, in fact kalau kau pernah main game ni pun kau confirm akan pening sebab the writing does not work. It just does not work. Macam ni lah aku cakap, aku applaud multiplayer punya effort as a super fan untuk buat this passion project menjayakan adaptation of video game yang dia sangat suka ni, and buat banyak gila duit kat US on a shoestring budget. Benda ni macam bagiku dah create a new business model, new possibilities, maybe untuk kita ada alternatives untuk buat movies yang tak perlu bergantung kepada this corporate big studio saja kan. So that's very good. Cuma bagi aku lah, you need to at least get an actual proper writer on board. Sebab bayangkan Markiplier, he's not even a creator of the game. He's a fan of the game. And dia yang direct and write this thing. So sebab tu lah naturally akan banyak kekurangan because he's not a writer tau. Aku rasa tak salah pun if you get an established, an experienced writer to just kind of like iron out benda tu, bagi crisp sikit, bagi dia fit into 2-hour format sikit. Sebab kau tak, dia just jadi macam kau tengah tengok video game tu punya cutscene, tapi sebab 2 jam kau tak dapat tengok semua cutscene, lepas tu kau tak faham apa yang berlaku. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Buzzpop TV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.